Lamsogo hanyo hai jotto nai tongnai bayap songno tini hanyo hai tui phepika norok ni bagai kaisa Kwtal Job ni notification omongkha norok nugui mankhana SSC ni bisingtwi constable male and female Delhi police o bwrwi tei chwlarok ni bagai Delhi police o Kwtal recruitment 2023 ni puilao kisa short ke sairwano oro tamtamo important point tong oro select ni bagai exam rana nangnai aboni ulo physical test rok nangnai tai o exam rana ni bagai kuno phataro thana nangya tripao no reimannai tai oro apply khainani bagai tamtamo nangnai qualification bwsuk nang bahai ke form fill up khainai aborok jeng jotono details ke nailainai tabuk aboni bagai norok o video no puilani simi paithak jora kaham ke naitongdi tai tabuk bo chini channel no subscribe khaijak hongke kisa subscribe khairidi tai like share bo khairidi haidi puilao no rijak date important dates rok online application khaijaknai date hingke 1st September 2023 ni simi 30 tarik September 2023 means 30 tarik o last date o mas ni tai omoni exam ngai December ngai date rijak kho tai omoni date saklai rikha hingke jeng chini channel bisingtibo saklai rwnai pharingke jeng tau next point thanglai omoni pay scale hingke means salary 21,700 to 69,100 omoni kasaro nangnai salary omonke range rijak tabuk nailainai boro bwsuk postong ST SC OBC UR ni bwsuk postong nailainai naidi puilao constable chwlarok ni bagai UR o 2,748 ta tongo tai ST tongo 242 ta total tongo 4,453 next nainai constable male ex serviceman rok ni bagai amongke UR 153 noro nongoi makhana OBC 15 SC 48 ST 23 ta total hingke 266 next hingke constable male chwlarok ni no amongke commando o 152 ta UR ST hingke 37 ta total 337 number 4 tongo constable female bwri rok ni bagai amongke UR o 1502 OBC SC rok tai ST hingke 150 ta total tongo 2,491 ta seat kahamna tongo total tongnai naidi oro total grand total hingke 7,547 je interested candidate rok rimano tabuk nailainai age hingke 18 bosor ni simi 25 bosor joratwi rimannai tai ST SC rok relaxation tongnai ST SC 5 years relaxation OBC rok 3 years sports person state level national level o thangjak rok borok hingke 5 years relaxation ST SC rok khela rok ni certificate rok tongkha hingke 10 years relaxation mannai tabuk nailainai important qualification tamo nangnai class 12 pass hingke nongo omoni bagai tai 11 jora hingke bongo abongke saboni bagai je Delhi police rok khaitongnai rongni staff rokni bwsarok ni bagai omongke tai oro kaisa important point kaisa tongo chwla rokni bagai hingke driving license je khapano tonga nangnai light motor vehicle means gari chalongnai gari ni license tonga nangnai learner rok hingke accept khaijakla hincho oro amoni important bahai ke apply khainai naidi iko oro website rijak ssc.nic.in o video ni description o bo link rirwnai norok aro habai naimano omoni PDF nana hingke bo norok official website o habai naimano link rirwnai tabuk jeng nailainai exam center hingke to naidi
North East ni hingke ko Agartala tongnai Phatratha nangya Agartala no reimannai. Scheme examination means selection process. Bahai ke select nai oro. Pulau to exam nai computer based examination aro tiki mani ulo hingke physical test rong nai. I exam o tongnai 100 ta question 100 mark ni MCQ. Ikoro syllabus burujak pattern GK tongnai 50 ni 50 ta question. Reasoning tongnai the numerical ability means maths. The computer knowledge ni 10 mark 90 minute ni bagai. Negative marking botong nai orote bo syllabus details ke rajak norok o PDF no download khai detailed syllabus nai manoi. GK reasoning numerical ability means maths roni bagai oro joto no details ke rajak tamtamo syllabus. The physical test tong ke naidi tamtamo tong. Race kharjang nai 1600 meter long jump 14 feet. High jump 3 feet 9 inch. Slalom ni bagai omong ke. Ikoro tebo size height rock 170 centimeter. Relaxation tong nai STSC rong ni bagai hingke 165 centimeter. Hingke no nai height Ikoro ST ni 5 centimeter relaxation. Chest rock 81 centimeter. Expand khai hingke means fully rei 4 centimeter. Tai bar na nangnai. Omong ke bari rong ni bagai S hisabai ko oro race 1600 meter 8 minute. Long jump 10 feet. High jump 3 feet. Bari rong ni height 157. The ST rong ke 2 centimeter relaxation tongnai. O PDF no rajak tongo last to bahai ke fill up khaijangnai registration rok. Noro video ni description o original official website ni link mannai noro aro habai PDF download khaini mannai. Asang nangkha omani saklaimung kakhayo norok bujibai khana nai oma haite bu Kwtal job ni notification phageng ke no manan bagai chini channel bai krengai tongdi bell icon chini subscribe khairi di tai like share bak hambai.